भैया मारे अरे दलते बिचारे देसो आरे काय जाईन तिरुवन Dirree sandalu bikkatti qabasan niin biha gaamana nagan gaamana kun mana araba diga da chini mara da bari mana ulla gay ni ni made waan tana hordoftoota hanaan waan isin daluu jirtu agartan dubbiin fakkaanne jechuun nuufi isin tokkootu yaman kana keessa jiraata sheekha kana baas waannaan dhumata fuulan banatiin numaan beeke namaan naame beektaa sheekha ala dalgu jiranii sheekha kana fuulan garsiisin haa iddoo mana isaatu harkanii jiran uummanni manni birru warra itti gara dalgu jiru jira warra arifoo fayyisee dhageeffatu yoo arifoo fayyisee hayyaan bira galchu taate nuti isirraa daliina duraaruma gidatti nu jira mana taate kun beekamaadha arifoo kiyya kalaatti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota keenya arraan tana sheekha qabanan kun waan numaratti arge akka viidiyoo irraa marii gadhiisan telefoona hunda harkaa fuudhaniiti tumu jiran sheekha rabbi khayrii haa godhu warri isiitti erge sallattuu hanaani beekamaadha mee anamma akkaan godhu qabu mee aarif hortiin dooleetiin hordoftoota keenya aarifoodhaanis mee defii kootu ja'ani dubbiin jabdu sheeni qabamee jira du'aayii godha hordoftoota hanaan akkuma jettetti sheekha jala daleeydiye kunoo qabsiifte yaa barabbummaa khayrii haa godhu takkanaat gaartota keenya rabbi khayrii haa godhu sheeni qabamee jira du'aayii nu godha عارف الدولة التي ما خدي فينا كوجاني شيخ قبل جدّ يا ربي أوف أيام تاتو أساسا خلينا لغاسم بينه يا الله يا خلوق بوك أبو أبني ها شيخ القواد أنما ياتو أبني ها كمل يقول أنا ما يا ربي خير ويا بالرامن قلتي هلو هلو عارف اخويا كم حبيبي نجا والله الحمد لله يا بو انت كار كيتي ويا قرتيديس ما لي فونا كلام خيرنا يا بو خير ما ان شاء الله عارف شيخك بني جرن يا بري تري بري بو شيخ كيتي انا ما في بيرو دا خرورو دا برني ريفت دي بو امانتنا او ما ترانسفير كركي وري كيتي يا بو هاي اغرتيتيس هونو اني سمو مار كوسمان يوتيوبا وان للاقوتين واد دلغو جروتين الكيبل كمتين ديسيت مان خيال فيغيو تي دوبا مي سير تمي كم غونما ميچي يو سني قبسيسه ميچي يو هنان جانسن انا ما انت كان ربوتي خايتي كده ان شاء الله خير يجي كده انه قرا جروباي تمسني خرا نما ما انك بين ارتقامي رب ما خير اقول بر ما تراني بربادي نو لك في برشاره يا بو غاكون نجر شيني خم بيتان سبب خير ترتوان اني اسبه سبب يعني في خير ترت اسبه سندور نجان جرا بيتنا سيني جاي جلاف كم نعرف اخي ابو فتناد والله دغا خير يا درا فتناد بترمتي يا ربي خير اي ان دورانو تنام بخايم بر an khalasin dufati ko bodan eeg khani baran rabo jirabar to smara dawlati walindeni arbajeen sira dawlati ti anduranu tanan be khain fuula cufadhu jallala fuula cufadhu fuul ma cufatan bikanni galun rabbe khani ti hono cikon jolu malen ga dawlatum temna tagab de be kamada واخد بردلانو من بركيني زوانا ابو بيغي برجلا جيران يعني واعزوين يا بلاني بيتا كده جيران فيو ينفرني بيتا ميدي او فيو ديال غوريلا سنبرتو وانا جاي باشي كده بيتا ديال ابو سن هانغا قمني دبما غونو يو سن اسرا قمني دبما غونو مل مغالان تم فيار كو ميچي يو مجرم غدا ابو افجراني abo sheyni khun khadu gaadaan dalagu namni dhugaadhaan do'a sanu likkitti qaraatiidha sii qaro isa malee jira abbole saxi waanni hundinu farade yaate mala gurti jirabo ana dila ya abbole saxi ana layya seeni barbo ana duwe bare garabbi rabbi ni sana irgi abo mit madis ya bo la rabbumman khairi ya gudu sheyni to kamun tawti sheekha dhuga isma qabnaati ti khan hundinu warra malaka fi warra siiri hundinu wa khadu ganjiros keesay ومدة وثقة مجاهدة بديت بالمدة أنا كسان كده أبوه تكتشان ردين برخنا بربيكم أركي وصيروا في دي بردين تكتشان يا أبو كسي بكتة ينقم نقاني سنين دفاتي إن شاء الله خانة ثم فيني بربنا ملك أبني أصوم مين أنا شيخ خنا أما ميجي يوم مجرمة تيو جيسان نجيب تسان واني مجرمة بكاي كده ينقم لقيت أبو بكاي كده ينقم نو أنا كان قاعد دوتي أما برخنا رانجيرا شيخا أبو أكار كده نمان كبيبر بيسلا بكسان كده ولين بيخاني بيتا فوتا يتكلم بس تدري أنا قلت أي نبيته وكتكلم
dirree san garuu bikkatti qabasan niin beeka gaamana nagan gaamana kun mana arabaa di gadachi ni maraadhaa opereetari mana olla gahin hin beekni malee buutaan niin beeka ammaan kanaan buutaa san dhaqee illee inshallah yoo ati ijoollee dhaabbatees mallee uummata basaanii isaanii gabbullee kan arbullee yoo taate yaa boo bereedaadha khara naannoo sanillee gaafatanii uummata arabaa naannoo sanillee akkas taanaan khara na awri nu yaa buleessa khii bikkattee nyum qabnu didi ambar amma rifadheetumaan manaa gatu sale akkasiitiin ambar rifadheetumaan arkumaa fi kha'eetumaan ala fiigee siide walee bar yaa buu tochite kaabirraa namni kanatti boo nama fiitii dhaabbachuu nama jedhama anumaa fi kabashiinee alkiisa nama aboo nutumaatu obu jira ambar dhiyootan hundoo nini sheekha fuulan banatin an numaan beeke namaan naame beektaa sheekha ila dargu jiranii sheekha na fuulan garsiisin haa iddoo mana isaatu harkanii jiran ummanni manni birra warra itti gara dargu jiru jira warra yoo aarifoo fayyisee dhageeffatu yoo aarifoo fayyisee haayyaan bira galchu taate nuti isirraa jedhina duraarumaa gidatti nu jira mana taate kun beekamaadha aarifoo kiyya kalaatti dukumeettuun fiigiiti kaaboodoe dhufnamee didi rabbi khayri yaa kun insha Allah yalla habibi khiyya yana galna jira do yalla doktora keenya gaata kana doktora keenya bikkattee hin jiru sheektu caqabanii jiran ni miidhan osoo miine gaa'oo ani barbaanne malee rabbi khayriin gurraa godhu bikkittummaan teenyee fandaatu nu hin jiru jechuudha oreenyeetu magaa yaa rabbi yaa Allah baaragaa hin utaale baaragaan akka nama waa muuziqaan itti guutattiin ka'ee utaale arduftota kiyya lubbuudhaaf sheetichummaa dhugaadhaan dawaa sii godhu tamaam qaawwiin sirra barbaadan qabne kana abdee kun namni mucaa santiftee oromoon miidhaa jirti yaa rabbi yaa Allah milkeessi suma bilaa qameemma ordotoota akkanaati taa'aan jirru jechuudha sheeyni qabame bikkatteen qabdu baarageetti lafaa akka nama waatti bu'anitti mutaa'e lafaa isin egaa ordotoota akka nama waatti bu'an ni rifadhe dhugumatti rifadhe anaa nama hojjaa jiruun akkumaan isa harkattiin baaragaan utaalee hordoftoota kiyya rabbi khayrii haa godhu du'aa'iin nu faana jiraadhaa sheekha dhugaan nama yaadu qabanii jiran sheekha dhugaadhaan nama yaadu katakkaa namatti roobisaan qabne kanuma rabbi jechuu asii godhu isin egaa hordoftoota mee ni jireenni haasoyinaa arraniin dhaqa ji'eetiin waan kanaan na hambiseen beeku nama xumma tokko na qabee na hambise arrattiin dhaqa ji'eetiin ni haa qaba nama dhufee na qabe bikka biraan na geessan baaragaa'ii namachi gatu daldaltoota sheekha qaban du'aa inni faana jiraadha miciyyoo hanaan jaaniin san yoo isiin inshaallah eeshuun teessu isin egaa hordoftoota miciyyoo hanaan jaaniin san yoo isiin yaman kana keessa jiraatte wallaallanuuf isiin argaan tana jettee sheekha namatti bittee sheekha cafasiifti way ajaa'iba hangan takka tuffatamne jechuudha hanaan yoo ati as keessatti eeshte wallaalla hanaan akkana siinaftu arraa mucaa kana sheekticha kana akkana karaarraa dhabamsiiftee asii xaba jirtaa jechuu iyyaalan beekamneen fuula eessittee yaa hanaan as keessa yoo ati eeshte wallaalla yoo ati as keessatti eeshte arraan tana bikka rabbi siin gee sheekha jala dalaysiifteeti qabsiiftee kana cafasiisaa jirtaami antanaan beekaayyaa hordoftoota sheekhannaatu as baase fuula kee hidhadhu ji'ee viidiyoo marsuu jira namuma nu beekuututu fi nama isa beekuututu mana agarsiisee sheekha akka inni tumamu godhe isin egaa hordoftoota arra hanaan waan akkanaa hojjattee taa'eetii yaman keessa jiraadhaa jalaa ciru qabda kana dhibbarraa dhibbatti hanaan nuufi atii wal beeka insha Allahu ta'ala arra sheekticha kana goote sheekticha waan hin taane irra yaaddee iyyaalan beekamneen yoollee fuula hiitee akkasitti tumsiisu jirta tamaam ha aarifoo jaarsa keen ta'in aarifoo akkas goote biyya tana keessatti eessu jirta nuti illaa amma si barbaadu jirra akkatti si baasaniifu sheeyxaanni keessi baasan amma deebiteetiti sheekticha aarifoon fayyinaan sheekticha namatti bittee dhabamsiifte yaa namitti if kabaji adabadhuu taa'i bikka jirtuu deebii sheekha nagadhiisaa jiin tamaam akkamitti ati jaarsa namaatiif bololtee illaa hanga kana lubbuu isaa xabattee ammaas lubbuu sheekhaa xabachuu deemta miciyyoo akka malee ayyaanis waan malee irra buusuudhaaf
if khabaji amchoo if khabaji dirree bahii deem dhokatteen deemini arraan tana hordoftoota hanaan waan isin daluu jirtu agartan dubbiin fakkaanne jechuun nuufi isin tokkootu yaman kana keessa jiraata sheekha na baas waannaan dhumattee isiidhaaf